Miklosi. Ungona mjini. Miklosi. Awuvela ndvodza manje ngiyakubika. Ebuti khamba njani buti? Ah, kamarati man. Hey, ngina kutsara man ukhona man. Ah, ngikhona ndvodza. Hayi nikhona man buti man. Yeah. Ukuthi wenzile njani wena saqina sofika la kamerana kanti kwenza karane buti? Ndoda la ngifela i-TV amangi ngilungisele yona phela. Ufela i-TV na? Hayi mabona simadoda yazi kusini. Hey buti i-TV na. Hayi buti uyabona manje ufike ekhaya ufika la kamidlozi refixa tinto zibe heri. Ureka uyabona nirinze kancane ngizothatha imathulusi yami yabona nisebenza ngayo. Nawo izinto takho letana. Mikureka niyazwakala manje. Sheshisa msinyane ngiliza wena ndvodza nakhamba mina. Sheshisa ndvodza. Kureka ngesikhathi yabona abantu ufike kwanto zihere neheri mbezi ngiyeza futhi siyohamba manje. Yabona manje sothola kimi midlozi na buti ngizokwenza yonke lento kahle yabo. Mina ngikarakter kulungisa yabona ngiyaqala kulungisa. Mina niyakurukisa ngokuthi TV yakho ikhorere khulu yamaplasma. Akureka yabona ngemasize lokuri yamo 1000 yabi ngiyazi kahle ina ama 2 inch reyana itomisa faka injini mara wona futhi yabona ngiyakwazi konke mina lokho la banebiza imamidlozi refixa niqale ukuthi mencane kangaka ngifundisa ibabo wami ahlala emasotheni uyabona mara wabuya rana ngoba imisebenzi yami pherera kusemhlabeni phela futhi sisothini mase pherera imisebenzi wabuya waqala wafundisa izinto waqala urungisa imagedlere wabona mama ukuthi imatarent ikhona la kuqeda kubaba yabona ngoba beka baba besafuna athanza nokurungisa imastature yabona njengare ima-ariras re imatsabukere namacereni ibaba bekakhona mfana wami ukuthatha imahayera so arifase so alisa kuzokwenza kanjani ema-TV yakho mara mina unganithemba futhi manje angazi ukuthi singakhuluma kanjani buti ngoba mina yokumane umane credit card uyabona ngusebenzisi mina ngisebenza ngama-cash kuphela bayanazi abantu benisebenzelayo mina inasebenza buti anidlari futhi yabona anidlari mina buti konke niyarungisa anisabi nakurungisera imazaza yakho uyakurungisera isigcoko izabukire nakurungisera isho ukuthana konke nakurungisera mina uyabona mina kurungisa nikurungisa hayi nokuthi ngithatha ngasena kuderera mana ngakurungisa nema private car yabo ngathi nethanda ukubambisana nawo ngithanda ukubambisana yabona ngifuna ukubona kutshera wona buti kumuroko mina vera nisebenzi yabona bayanathi vere yonke rentsaore nibalungisere nabaningi yabona kanti sezohamba kakhulu kanti kuphi kanti siyakhona buti sesifikile ngikora hayi sesihambe kakhulu mani ngikora kakora niyabona mani hayi manje yabona manje nibeke imanyawora yami imidlozi sefikile zokulungisa kwasani imathayera siyarungisa naregederere sayarungisa ngoba wena siyakurungisa maka uyazerera hayi bani kureka buti ya buti ngiyathanda mani usengifikile mani ngikora phila khona hayi ngiyakupha buti hayi yabonakala ukuthi hayi yabona nje vele funa sigere straight to my business hayi angangena unganikeza mina buti ngeke uninike mani ma-TV ngakukhuluma kakhulu hayi mani buti ungangithathi kanjalo wathi senifike la ngizokulungisela mina ungithathi serious wena konke niyarungisa mina kwasani konke niyarungisa niyabona nje vele into lingatirungisa labaleki ngiyafurungisela konke niyarungisa narana konke niyarungisa ngiyore ebuti rena inisimpure musi ngiyabona ife ema-crash ngoba ngiyabona uma ushiwa ishayera isahambi kahle understand very language yabomarungisana okay ungayibeka phasi mina nisebenza kakhulu wena buti that's why nihamba nemavu yabona bayananyalo cause nga 3 days solo ngayibuka akureka zokulungisela sebenzisa mayini uyabona mina nikusebenzisa imasuku darkness werighting ngizine niyakukhombisa ukuthi mina nimuntu serious njengoba uniranzira ngalo anirethana kakho ra akona nzeli kudlari buti mina zokukhombisa ukuthi anidlari vele niyahlala hayi ngenzela ukuthi manje mhlambe yabona nayirungisa iphumana koma-oxygen uyabona ima-TV inanama-oxygen maphiwo ma-oxygen yakuqaya wazirutho ngale zinto vele ndokuqaze yabona okay lana-ke ithathe serious ibhuku is a right brab siyisebenzisa uma ngabe sihlanganisa sayithesta lokuthi iyasebenza yini mara ngibona le light ifile vele light
Hayi kwathuki. Nako ke spamu. Ungangibulala la. Lalela, ima-fire machine re. Siyakubura ima-fire machine sayipesta. Uzobona zokhombisa ukuthi isebenza kanjani. Manyaro usafuna ukuchazela yabo. Mukwa futhi. Abuti manje. Uyabona manje wena Akahlona nawe ngikwaza wena. Lale unilanzeleni la. Awunithembi yini wena? Ngikwaza. Ndikanweni ushade kanti. Yini nto le? Le ima-screwdriver yami enivura ngayo ema-TV. Kami ngicabanga ukuthi kwenzela kanani la. Uyabona le nje? Lalela, lena ife ima-clutch. Ngoba ngiyabona mawusizama kuyidomisa. Ayenzi route very tour nje kunini namanje. Ngathi angikuthemba. Ora ake ku-understand thina sabo mechanic ngoba lezi zinto siyazazi uyabona. Yazi ididiswa yini? Mathishu, imadlopu, sibhamu, mukwa yini kahle kahle. Uyabona yonke le tools re. Into nisebenza ngayo manje ihlanganisa lezi zinto zami. Ake kuni understand njengoba nikuchazela. Ibeke la RTP soyikhanda. Awunithembi. Ngibulala. Phela mina ngifuna kanjani umuko? Ngivura ngako phela la kufuna into yamakhariphi izobona kungena la. Kungangena into kakamakhariphi la. Izokurungisela khululeka nethi yaro into yabona ina ifuna ngathi manje unganinikeza ima-deposit manje ngithathela ku-TV nihambe nayo la khona uyayibona le nto le. Ama-TV ufuna kama nafuthi. Uyozonifakela ama-deposit noma mina nikucharge kakhulu wena bhuti uyabona. Unganilungisela nje wena la ima-150 ukunikeze thathere TV yakho ngizobuya nayo mina sema-room series emnandi uyayizwa le nto leyo. Alright. Yena ngingayithatha ngathi kureka bhuti. Yabona ngizokuchazela nyalo lento ngisakukhomba ukuthi mina nimuntu osebenza kanjani. Yabona? Maya utshele mina le TV idinga yini le? Hayi ayidingi ukuthi uyabona ngicabanga ukuthi singayitholela ipetrol yama-100. Ebhuti ucabanga ukuthi kuhlalani kanti wena? Lana kuhlala ima-petrol ifana lana. Bayayithela ama-petrol into ebabalekile. Ngiyayeka kwayibona njengoba inje iferile ama-petrol laphakathi. Akusimoto ima-TV na. Namafoni inama-petrol yakhona. Wena uribere wena ngeke uyazi lezi zinto lezi. Mara ngizobona bhuti uyabo. Mara ngithatha isikhathi singakanani ukuthi ngithole i-TV yami? I think unganikeza ama-half a year. Yini? Unikeze half a year phela nekuthi khona kuyirungile. Half a year 6 months. Nisamela nithenge ama-clutch ama-carburetor. Kononi njani konweni? Half a year nabathi half a year wena kahle kahle. Umakhinikho lo njani konweni? Ayabona wena bhuti ngiyenzela ukuthi nikhona kuyirungisa kahle ikhaya nabantu bakhona babone sebakhuluma kahle masiswayo. I-TV yami mina nginethe 3 days ekhona ngeke phela half a year. Uzoyiletha after ama-3 days ngoba vele uyanikharera. Yeah, after 3 days ngifuna i-TV yami. Izobuya. Yabona izobuya wena nyara ngina nofuna ukunikeza ama-deposit wena. Yeah, akunankinga zobona. Deposit akunankinga kunike deposit yami. Okay, mina yabona wena bhuti yakho. Nishukere mina kunankinga zobona ama-plan mara sizobonana uyabona. Yeah, uzokurethera cause ngizafuna ukuhlanganisa namathulusi ami shoda noma screwdriver yemanjini uyabona nihlanganisa zonke lezi zinto nje. Yabona nemangwembe ifuna niyithole. Uzobona ukuthi nenja kanjani cause mina emamendo sendithe wena zokuthi longa ngazi niyabungisa kwasani kwanawo yaro ngakusakurungisa futhi kabuhlungabe yanizwa. Mara njani thanda ukuderera abantu abadala. Kube right bhuti uyabona? Yeah. Ngasondeka mhlawumbe ngigcina namuhla mara sazi ngiyadara bhuti ayothatha TV yami akayibuyi. ngiyadara kanti unithatha njani wena masekudlalisa namajokes nakunje ukusela la kufanele ngabe Ngase ukuthi ngiyakudarisa Kipa kokoko wena ngikipa kokoko ne yazi ukuthi mina nimamusi re ngiyakuroya manje aliyadara bhuti wona mina loya vele. yazi mami ndosi Asuka hamba. ubona bhuti Ngifuna TV yami wena. ubona bhuti Yeah. After 3 days ngifuna TV yami. Uhambe kahle. Masocha kumcula kukholula kodwa ngayekeni nebale ndoda